korali tugire amaso y'umweru. Haleluya. Twaje hano rero kugira tubashigikire mu ndirimbo zabo bateguye canke ruwanje baza kudukoresha, natwe rero tuze kubana nabo twuzuye umunezero n'ishimwe. Haleluya. Barambwira ati mawe turagukeneye kugira turangizanye umwaka dusezeranye, sibyo? Rero ubutigu bwashitse cyane bwageze, turi hano kugira twifatanye nabo mu kuririmba cyane isengesho.
twari tubakumbuye. Haleluya. Abana banjye barakumbura abashitsi kandi nanjye ndakumbura abashitsi. Iyo rero tubabonye turabanezererwa mu rugo kwa data cyane mu nzu kwa data. Amen. Nizo gituma tubahaye ikaze na karibu kandi tubanezerewe rwose rwose. Reka rero duhere kwakira abashitsi kuri Papa Fondation umubyeyi wacu. Yesu ashimwe. Kandi nicaranye n'umushyitsi tuza kuvuga mu kanya cyane mu mafondasiyo aza kutubwira ko mu kanya namusubiza ijambo ambaza ati ndeka ko uyu munsi natubwiye ko abo gusezerera abana kugira ngo bajye mu kiruhuko gikuru baca baja abana uko bimeze iyo porogaramu dufise. Nagira ngo mbere y'uko ntangura kubidodora mumfashe dushimire cyane rwose bivuye ku mutima Mama Fondation abana bacu n'umunsi bari ngaha. Nagira bava hasi bababaze. Umuntu usaba atanga icyo afise amafaranga ngo yogera abana n'aba atazi ababyeyi babo bazi ba nyina ngo bimunanire kurera abana biwe. Urumva ko n'umubyeyi mwiza n'abana biwe bari bwahuje ariko bagizwe neza cyane. Wa mukozi w'Imana we yavuze ati mbega abana bacu baragahe? Aba bana bavuye mu mitumba itandukanye barabizi. Sinobishimye cyane mu bishimye y'abana barazi bagiye bakura mu ngo iwabo hama akabazana mu kigo cyatanzwe ari gitoyi ajya kuri Kotero no mu Kinindo tugenda twimuka ariko mu nyuma murabona ko Imana yakoze itangaza iduha ikibanza cyiza cyane ari ikibona tubyagiye mu mwanya. Aba bana rero twashatse kubatesha imiryango yabo bariga bagafungura bakambara twe tubambika twe tubigisha n'abigisha twe tubishura hanyuma mu kiruhuko barataha mu miryango babwira bahebe iwabo kugira ngo intahe bakura ngaha bazitware mu miryango wabo tugishimira ab'iwabo basigaye hariya ku mitumba bababwire ko Imana igira neza Imana yagiye neza. Abo tubona bishoboka baje kwiga kaminuza tukabazanya tubariga dufite partenariat na Hope na Université Espoir d'Afrique. Hope harimo abamaze kwiga harimo
kugira ngo bongereze ubumenyi bwose. Ico nacyo ni ikintu twoshimira Imana cyane. Imana yashatse gukora kuri abo bana igihe ingabo zo muri Siriya zijya gutera muri Israeli, hanyuma yaza akabwira shebuja Elisa ati nyabuneka, ati baje kudutera kandi baje bafise ibigwanisho byinshi kandi ni benshi, ati duhunge. Elisa yamubwiye ati humura amaso kuko tubona urebe ingabo zidukikije uko zingana. Aba bana nabo Imana yashatse ko biga ngaha mu ishuri, igahuza n'umuto wakorera ibyo byose. Iyaba byashoboka mugahubuka amaso mukareba aho mwicaye, mushinga ntayo gusumba, bavuga ati Imana igira neza. Ariko ndazi ko kuko twabivuze ikivugo cyacu, murazi ko nubwo tutabona mu mubiri ariko mu mpemu turabona. Abo rero bagira inzigo, Imana nibahumura amaso barebe uko hameze uko hasa, hanyuma bareke inzigo bavuga ati natwe ejo Imana izotugirira neza. Ukuri iki gikorwa si ikiwacu, ni icy'Imana.
umuspesialiste akomeye cyane avura imitima akavura n'imibiri. Uraho urabona ko byose bishoboka. Nicyo gituma nobabwira ko Imana yadukoreye ikomeye kandi turanezerewe cyane rwose. Karibu rero bashyitsi bacu abakozi b'Imana, turabanezerewe kuba mwitanze namwe mukaza kudufasha gutaramisha abana bacu kugira ngo mudufashe kugira ngo twebwe abigisha barabatekereye impamba bababwenge bwo mu mubiri, ariko namwebwe mwaje kugira ngo mubatekerere impamba yo mu mpemu kugira ngo bazabone icyo babwira imiryango yabo. Turanezerewe, turabashimiye. Imana ize kubahezagira umwanya wose mumara aha. Yesu abakoreshe kugira ngo by'ukuri ijambo tuza kuronka ribe iryubaka imitima n'imibiri, kandi ibe impamba nziza kuri twebwe no ku bana bacu. Aya mezi abiri bagiye kumara bari mu miryango yabo, natwe turi mu miryango yacu, rizere ijambo rizotubera umushinge kugira ngo tubandanye twubaka ibikorwa byacu n'imiryango yacu. N'ijambo ry'Imana mwakoze rikasubizwa mu magambo. Haleluya. Yeye ibyo twamusabye yabikoze. Reka tubanze tumuhamagare. Reka rero dushimire umubyeyi wacu ko yabigejeje, yatwakiriye abashyitsi hafi ya bose. Amen. Imitima yacu yitunga, ubyagire hagati yacu, ureke amavuta y'umwera aboneke muri iki kibanza. Turasabira umuntu wese ari hano mwami aboneke nk'ikimenyetso cyawe. Turagomba ko uyu munsi mukuru ubutwikirwa n'ubwiza bwawe. Turagushimiye ko bimaze gukoreka, ibisigaye byose biri mu kiganza cyawe. Twiteze ibyo ugomba kudukorera nk'ukuri Imana yacu, kandi byose ubikore nk'uko bigomba. Icyubahiro gishishikare kuri cyawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abana ba fondasiyo bahaguruke bose bapite yabashyitsi. Haguruka mu ruhuke, haguruka gatoya. Inyagazi. Mubwire abashyitsi ko mubanezerewe. Haleluya. Mwese murabakiriye abashyitsi bacu. Imana ibahezagire rero.
kiasi nawe ewe kiasi abakiza maso abasai wewe ukabari bose bijuru si mwana batu niwo kizoba ewe kiasi abakiza maso abasai wewe ukabari bose bijuru si mwana batu niwo kizoba. Abaroma 10:17 ngo kwizera
ushobora kugendana n'umutunzi ugakurikiza ibyo akubwira cyangwa umukozi w'Imana cyangwa undi wese ngo hagarara mu mayira abiri mubaze inzira zawe za kera. Inzira za kera ni izihe? Ibyo wumviriza aho wicarana nawe abakubwira hagarika ibyo wumviriza abo mugendana nabo atari bazima acana nabo, inzoga acana nazo, abahemu rekana nabo, gendana n'abanyabwenge nawe uzumviye. Nubwo bafite kumizera uzati igikuru si gutanga nabi birashika umunyama yatangiye nabi ariko igikuru ni iherezo. Ati votre passage ikawa viva. Nanjye nagira abamagara ivuga ni igikuru si iby'umuntu aba yaraciyemo, igikuru ni imizigo ufata uno munsi ukavuga ati kuva uno munsi nzokumviriza ibyo abayobozi bavuga, nzokumviriza icyo Imana ivuga, nzokumviriza ijambo ry'Imana, nzokumviriza indirimbo z'Imana. ngira ngo igihe twatanga ikoraniro mwavuze yuko iyi korali ariyo yasabye yuko uno munsi wohaba kugira ngo dushime Imana kubwa mbere, hanyuma kugira kabiri abakozi b'Imana abarongozi bace barambika amaboko ku bana bagomba kuzofata ingendo berekeza mu mihana iwabo. Haleluya. Iki ni igihe cyacu cyo gushima Imana nk'ikorali. Korali tugira amaso y'umwemu, ni korali imaze imyaka irenga 5, imyaka 4 ibayeho. Twabonye ikiganza cy'Imana, tumaze gushika henshi mu gikorwa cyo kuririmba, ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana. Ariko rero igitangaje muri uyu mwaka watubereye ku mwaka udasanzwe muri korali tugira amaso y'umwemu. Hanyuma iyo ukwezi kurangiye kandi tukaba imbere y'Imana mu masengesho. Uno mwaka rero turi mu masengesho, Imana yatubwiye ijambo yuko twohaguruka tukerekana ibikorwa byacu bishyira mu maboko yacu. Haleluya. Reka tubanze dukomere Imana amashikari. Yesu nashimwe. Ni by'ukuri hari abakozi b'Imana benshi, hari abakozatunga benshi, ariko nabona nababwire narayibonye yuko gushira umutahe n'aba ari ikintu gikomeye cyane. Muraza kubyumva. Haleluya. Twebwe rero haciye amezi 3 Imana idushize kuri ibyo bikorwa kugira ngo dukore. Twaciye dutangura turakora umugambi wo korora inkwavu. Abenshi bavuga ati bizoshoboka ibyo kurura abana bakabura, bamwe bagenda mu mugongo wo kutabona bizogenda gute. Yesu nashimwe. Ariko nabona babwire yuko byagenze neza cyane mu mezi 3. Haleluya. Kuko kugeza isaha twatanguje inkwavu 35, izibyara 30, isuguru 5. Ubu kugeza isaha ejo ntabwo nahiga ejo raporo twatoye ejo dufise inkwavu 150. Haleluya. Yesu nashimwe. Tuba rero uno munsi turi ngaha dushima Imana. Imana yadukoresheje ibihambaye kandi by'ukuri turabona yuko ari umugambi uzogenda neza, mbere uzovumbuka muri ibindi bintu. Baravuga yuko ibijanye n'ibi by'imyaka y'ikizungu bituzanira indwara. Natwe ubu kumwe tuko turagerageza kugira ngo turime bijya tabirimo, dukoreshe icyo bita amaganga y'inkwavu. Turamaze kugeza isaha ayashika
amaritiro yoba ashika nk'amajana 3. Ubu turayafise. Yesu nashimwe. Turayafise hano. Ni kuvuga yuko rero ngomba yuko ari ibikorwa bizende bihambaye cyane turiko turakora. Ibikorwa byiza turiko turakora. Kora tugira amasimu rero bihikukive abanyagishinga bashashe mu kwegera nabo haya kwa pastor apote haya twegere kugira ngo tangure gukora. Haleluya. Amen. Tangure gukora. Kandi bizogenda neza. Yesu nashimwe. Twategurishijwe rero yo gushimira mama we yatwizeye akadushira ku bikorwa kandi ahanyere ngaha mama agomba kuzovuga ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Turashaka yuko tuzokorora inkwavu tugira ihinguriro ry'inkwavu kugira ngo abakeneye inyama bazohore baza ngaha muri fondasiyo baze kuko inyama y'urukwavu ngo ni n'ifi bitera indwara. Reka dukomere amashyi cyane. Ibyo byose twagomba gushima ariko n'ibindi byinshi cyane Imana yabikoreye umwanya wa twakirondora ariko turashima Imana by'ukuri kandi twizeye yuko ibintu bizogenda neza. Amen. Yo byusigare twana dutowe none bakunze bakaba basigaye bampakado ndarengewe. Amen. Mubagera Mana nibesha n'ibindi zodukora. Amen. Indire twihangane namwe nimwakora neza muzoronka ishimwe. Haleluya. Reka tubandane tugiye mu kandi kanya keza cyane wisubireyo Imana ibahereze umugisha kandi n'ibindi nanjye nzobyongera. Umugabane muhabavye wagira uti nihabavye uhoraho ari hafi y'abamwambazi. Haleluya. Inatanguira kugambiza yaturembeje ntibifatanye nabo kuvuye na Dawidi ngo kuvagira umusore none yashaje cyane sindabona umugororotsi yahembwe cyangwa se ku rwego nyene rusharize. Amen. Ariko inshallah
Daudi yarakunda gutambira. Narizi ko abantu babwira amen. Narizi ko abantu babwira amen. Daudi yarakunda gutambira Imana. Gutambira Imana kubera Imana ikunda. Naho abandi babifata nk'ubusazi. Aho hanze hari abantu babonye niko batamba mwambaye amaboti mwayakuye kuba yabize bavuga muri bwa busazi bw'abakizwa. Ariko Pawulo avuga nyamara dusara ibya Kristo. Igituma Imana ishima ku mutima w'abantu batambira Imana ni kubera ko gutambira Imana ni ikimenyetso cyo kwambura icyubahiro ukagihereza Imana. N'abanyusabye amen. Haleluya. Dawidi nawe yari umwami ariko wari umwami w'abantu. Yari hari icyo afise ariko yari nawe Imana. Baba utwenze igihe yatambara impuzu zikagoroka bamwe bavuga amajambo atandukanye ariko icyo nicyo cyatumye Imana ishima umutima we. Kubera iki? Gutambira Imana ni ikimenyetso cyo gushyira icyubahiro cyawe hasi maze ugahereza Imana icyubahiro. Biratubwira ngo twigane natwe itangira imbere yo kwizera. Niko biga ngo abaherayo babatangira bavuga haleluya. Ndagomba amahoro imbere y'amaso yawe ubwira Imana ngo Bana uyigorora nongeye kwakira umutima wawe. Hanyuma udugisha ibiganza byawe imbere y'amaso yawe ukore nka Dawidi ugira umutima wihana. Birashoboka yuko hari ibyo wagendeye ngo bitagenze neza. Birashoboka ko hari ibyo wagereye ukagwamo. Mbere gashoboka umutima urabizi ko hari icyaha gikunda ko kwizingirako. Abana muri ngaha bakuze muri ngaha hari usanga hari ijambo rikunda gusohoka mu kanwa kawe mugabo ridahereza Imana icyubahiro. Hari usanga hari icyaha kwizingirako ugasanga hari igihembo runaka kigukurikirana. Umutima Imana ishima umutima wihana n'umutima usaba imbabazi n'umutima utinakisha ngo Imana yabonye izo yarabarira n'abandi barirwamo bakazima kenshi oya. Umutima Imana ishima n'umutima wakira imbabazi. Funga amaso yawe wakira imbabazi. Ndani masabara ubwira Imana ngo yakira imbabazi zawe. Ubwira Imana ngo yakira imbabazi zawe. Ubwira Imana ngo yakira imbabazi zawe. Ushimira wewe uje ngo umuyobozi. Nitwibutsa umutima wishimira. Kubyo mpamvu rero nawe turagushimira ko Tabita wamuzuye kubw'igikorwa yakoze
ngo reka dusige kano gakanda gasa n'umuntu gasa n'agahama kw'idirishya ryawe kugira ngo nibaze gusiza kino gisagara muze murindwe mwambye gushima ko abantu bakoze ibikorwa byiza wagiye ubasiga niyo mpamvu kano kanya natwe n'abana hari abo tugomba gusengera mwamba ababyeyi bacu uburyo tubareba ni abantu ariko uburyo wishyura si abantu bafise ukundi kuntu bahisuwemo mwabo n'abana bazagutahura niyo mpamvu kano kanya mwami turabasengera mwami turasengera ibikorwa byabo reka ubazigame cyane reka ubarinde mwami reka ubavangirire imyambaro nawe ababaga urwane nabo ababarwanya urwane nabo mwami abazenguruka hirya no hino mu bihugu abo wiruke nabo mwami ababacira imanza ubacire imanza ababavuma bavume karindwi mbere y'imyenda akababwirindwi mwami mwami wowe kandi ugororotse aba n'abanyamugisha reka umugisha wabare ko kandi wagutse ukundi reka umubwira imyaka myinshi barambire mu gihugu barambire mu kino gisagara barambe bafite amagara meza barambe bakomeye kubw'ibyo bakoze kuko ijambo ryawe riravuga ngo kandi n'inyakuri nirifashe imfubyi n'abapfakazi n'abandi bantu bose batishoboye kandi ijambo ngo ku munsi w'iherezo ribaza abantu ngo ko nagenda n'igusa ntimunyandike ko nagenda muzi ibyo kurya ntimungaburire bakubwire ngo twakubonye ryari muzababwira ngo ibyo mutakoreye bato n'abariya nicyo mutabikoreye abako barabikoze mwami reka umugisha ku buzima bwabo reka ingabo z'abanyakazi barwanirire mwami niba barimo bo kwirwanirira niba barimo bo kwikoresha ariko ibyo bakora byose uhora ubikora mwami uhora ubakorera ubongere ubwenge cyane kugira ngo bagire amahishurwa masasa uyu mwaka wabo amahishurwa masasa mu bikorwa byabo amahishurwa masasa aho bagira amahishurwa masasa bagire igikumbiro mu mahanga ahamurira uhagure aho mu gihugu hoba ibibazo hakagira ibibura bobo ntibakehanirwe bobo ntibahure bobo bagume baronka bigume biza bigume birundarunda byiyongera mwami aho babura umuvugizi winjire ubavugire aho babura uwinjira wowe turashikira bagire neza cyane bino bikorwa bize byibukwe kuko ijambo ryawe rirambwira ngo ariko abagororotsi iyo ibikorwa byabo bapfuye birabekeza n'inyuma ya buno buzima bamaze kuva mu isi ibikorwa byandikwe mu gitabo cy'ibikorwa bandike mu gitabo cy'ubugingo no mu gitabo cy'imirimo byandikwe ko papa yakoze ibikorwa mama yakoze ibikorwa mwami ndagomba ngo ubugingo bwacu mwami bushyire ku bugingo bwawe kugira ngo nibagera mu ijuru uzobibaharure nk'ugororoka mwami uzobagirire ubuntu mwami mu gihe cy'inzara barinde inzara mu gihe cy'intambara barinde intambara mu gihe cy'indwara barinde indwara mu izina rya Yesu Kristo igihe abandi bari mu mpapuro z'inzira bobo ntibazibure bazibone kuko ibyo bakora mwami nibyo ntabwo igihe kiri gufata umwanya ubaza abigishwa ati none ko umunsi umwe ari umuntu ari kugendagenda mu nzira agabona amabuze akamugirira nabi ati hakaza abantu bamwe bakamuca ko bakarengana ari mu rusengero ariko hasi umuntu nakamubwiriza ngo ninde muntu yagize neza muri abo mwami ndagushimiye ku bwaba twebwe abana turagushimiye ku bwaba mwami umugisha ubahe kandi warabahaye waguriye icyo tugusaba ubahe kuranga kugira ngo ibyakomeye muri bakabidukorera bazatubone natwe tumaze kuba basobanutse cyane ntitubabikoresha bakabibwira nk'inshuro birushije tujyatura tukizera ko bivuye mu isi imwe bikajya bisigaragara mu isi rya Yesu Kristo dukorere n'amashyi menshi cyane
tubatekera aya majambo nk'uko abakozi b'Imana babivuze. Mugiye mu miryango itandukanye, ingeso zitandukanye. Hari abafise abavyeyi bakijijwe n'abadafise abavyeyi bakijijwe. Ubashira iki muri iyi minsi ugiye kumara mu muryango? Ubashira iki? Ukuye iki aha mu kigo ushiriye umuryango? Ijambo ry'Imana ritubwira kuti mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 12:35-36 ati hasigaye igihe gito umuco ukiri muri mwebwe, nimugende mugifise umuco umwiza woye kubiriranira ko ugenda umwiza amenya iyo aja. Mugifise umuco mwizere umuco ngo mube abana b'umuco. Amen. Ayo n'amajambo Yesu yavuze. Hasigaye igihe gito gusa urangiza ishuri. Turabarungitse mugende mugifise umuco. Ntitugomba wese azoshika mu muryango azokubirwa n'umwiza. Ntitubatumye mu kaborego, ntitubatumye mu ngeso mbi, ariko tubarungitse ngo muhe umuco w'umuryango. Ababahama babavuga nabi mubanezagire, baze babone bati wa mwana akiri wa wundi twari tuzi. Kuko umuco uzoba wajanye mu muryango. Tubipfurije rero amagara meza, ibihe byiza, kuba akarorero mubo mwasize mu muryango. Mwami Mana ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kugira neza kwawe. Uri Imana ukunda kandi uratwitwararika. Turagushimiye ibikorwa byose byakoretse hano. Ijambo ryawe mu mutima w'ubugingo riganza imitima yacu. Turagushima ku bikorwa wakoze umwaka wose kuri uyu muryango wakoreye aba bana nk'uko babikweretse. Nta kindi turenza ko shishikara kwandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, ibikorwa byabo bize bibitangira imbere. Mwami Mana ushobora byose, abana bagiye mu kiruhuko, reka tubakuragize mu izina rya Yesu Kristo ngo ubushobozi bwawe buyera bugendane nabo, buze bubane nabo, ariko cyane cyane ijambo ryawe bumvise, iryo bamako, iryo baba barahanurana ribabere urumuri. Bagenda n'umuco, bagifise umuco, bamurikira mu muryango, ahaba ubwiza haboneka umuco. Bahimbaza izina ryawe kuri Imana ihambaye. Turabasariye amagara meza, maze bagire ibihe byiza, kugira ngo imiryango izobabone itahure ko Yesu uhindura ibyasi guhinduka, ko Yesu uri Imana ihambaye ufise ubushobozi uwo ari we wese. Mwami Imana, nta kindi tworenza, turakwinginze uyu mwana turimo ubwiza bwa mwemuye burishirizeho kudutwikira muri byose na hose, kandi nyene n'amahoro ariyo Mana yonyene ari ibeza rwose, kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitari ku
umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Nimugende amahoro, umugisha w'Imana ishobora